birasa naho abantu bakunda abantu babeshya. Abantu baragenda bagahimba inkuru badafitiye ibimenyetso, barangiza bakazizana ku mihanda, abantu mukazikunda mukazikunda. Rimwe na rimwe ntimunamanze gutekereza ese kuko ibi bintu ko byashoboka. Ejo bundi aha mu minsi mike cyane rwose abantu barabeshye b'abanyamakuru, ntagiye kwirirwa mvuga ngo Diamond ngo na Zushu ngo bayatandukanye. Bijyaho biramamara, ngiye kureba mbona ba Diamond na Zushu bibere kwa muganga bibarutse imfura yabo, ndetse yemwe mu rugo ntiwareba bari kubamenamo imvura y'amafaranga. Abahanzi bagiye batandukanye barimo ba Rayvanny n'abandi bose, abandi ngo ngo baratandukanye. Namwe mujyaho kuko murabyemera we. Ibyo ngabo bitarangiye abandi Dorcas yatandukanye n'umugabo we. Abantu mujyaho murahinda muracyuga mu byarayike. Ayiwe abari kubabwira ubwabo ntibabihagazeho n'amakuru babifite. None ubu rero batinyutse bagira kuri Tiger B ngo na Pamela ngo batandukanye ngo kandi ngo twababwiye. Umuntu agakora video ari gutura ngiyo kubeshya ikagira views 1,000. Kene imagine. Yakora bitanse kuki mukunda abantu babeshya, mwabaye mute? Aha nzabambarije kugiye